Ag-enroll kay ti kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y lagi eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minen ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babbalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaramanda nga anyan. Kundi payab-yab da pa yun iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw, kunamlan asino dan akun di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti agiskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton biga. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat kan ti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaak. Ngam sabalit in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wan nga ron, iso ama asyanak kinilolak. Iso a panunutak an imbag. No kasano a makatulong a kinilolak, Rosbel. Ay na. Adto'y ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na, makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yu, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumot laang. Narbisan naklang amin iswakas tawi. Gagangay lang nga uyak day tawi. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Tasya kon tagtrabaho, ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana. Anya ngay dagita lakom ita. Natang paylaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo nana. Nubak nang tayo kuma.
Saan tayo kumaamain-initan nga gisursursur itilako tayo. Nagswerte dagiti babaknang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay ket saan tayo mutan na ipas ngay abak nang. Wala, Jak kayat tagnanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak may. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamos, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko itinaglakwak iti bananakyo kun kamutikyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ti eskwela ma. Di ka agpampamayan. Taamom matirigat mi iti inam amang manggad. Tapno at dalaang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen ka, mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga ro, apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pay iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y itinapaot. Tapno mananam muntumat ti bunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para ken ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaang kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabi maketak. Patpatgan ka unay, isong aramidak ti kastoy, tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka lang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Hangaman niya nga raw, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadana ng kantatang. Jak pulos inarapap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mat alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa'y ti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklat tamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay.
Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika nga eh. Inak mo't isursur nga ilako tay linutok a pancake kan pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Kat dyan tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wen, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat tapay bakit. Tamakataon langan, aggraduaran dyan ta. Wen lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sikat ti mangi marcha. San asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Nga masapol ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na, nasakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sa nabale, tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wen apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no agraduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay na, apo, kamaw dyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo ada gusti inaadal mo, apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal tapno ikanak itinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan dagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakanak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kinamaestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agunget nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kuleyo. Kat no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wan, Rosbel. Ano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti adaw arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa yung aglako. Tapno makaurnong kami laang iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Nalalala. May payamon. At daditan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga uray sa bali ti inadal na kurso.
May mayatin ti kasta, gamtay nagsardeng. Wan matkit di ah. Nagsweldo kan, Rosbel. Uwan nanang. Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayo nakmakitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. Ado ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti sangaribo. Para kanyak moten awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo, dagiti plato tayo. Ibeleng tan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Uray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat ti makamu Kan uray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero tigatangak no bigat. Kan amin apigad, sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style tigatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang ammo na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnoad na sirbe ti adu abambanog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyan makikita nga agla ko kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardeng na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mat agsusweldon angkal. Tada kami mat ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itid na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mat ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayan da kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbengan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka-Severina, kan nagkakapintas dagiti gamit yaw, diti unag ti balayo Ay na, jay apukok tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo ngaminan di apok. Ngam kuna na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak ngam mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito'y. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag kamay. Napakumbaba kalat ka. Nga urayan dan mabalin nyo iti biyag kaka. Ngumye ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey, pirme ti palanggwada. Kitawang mga pakakitaan. Ti ipalpalanggwada. Tadi na paimot na nayunan ti posti niya balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga ramidon kaka. Nariga ta pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw.
Bagbagak kumata ka nakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar ka iti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulan ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak, tatang. Kat isuma lang no agabang kay jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwam. Sa anak nga agabang, nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalod, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangag. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngon. Mabuti nga agabroad, nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta, pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di tapay nakailasin iti pagpa-repair dito'y balay tayo, lakay. Maudain day ta repair. Into nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingput matlaang kada kayo? Wan ay nanaggagat. Isu na lang ta, spoil the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubuan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mat, apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa ak man na diti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko, ma. Ay na, si kamagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabaho nga daan asawa. Anya? Anya? Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kastanak ko. Nagayatak lang, mat. Awanan ba intay dya lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngamdinak mat na ilaban. Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngamsaan mat gayam. Anyan day ta na inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapana kon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Ay, bagay. Anyag sang-sangitam. Mas asya na kijay anak talakay. Malagip ko lakang nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas.
Ti panang perpersatakan ko an amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso am akong konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta iti anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan, tapno adda ilako ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Froilan, sikaman mo timang ipacheck up iti anak ta. Ne, apesyak tibon mo. Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up. Tapna mo tayo no gumatang tayo pa iti agas na wano saanan. Apesyak tibaon mo kat sikati babae. Sikati ina. Gaputa siya tina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsungbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawon da kami dito, Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti nataengan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Jak masangot ti mangipacheck up iti daytang ubing. Nagsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masigog ka ah. Tap na ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ti pabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo amang ipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Ita nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon, anya kamutan, Froilan? Naimbag man, tanakaumay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kasla balasan kayo latay ti kasta alang ayo. Talaga abalasang akpay. Sa anakpay anak asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amom ngay, amangan nudatatin na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan mo't dakas na no bilang laang. Saan ka di? Ay. Sa bagay mo't kit di Erlinda. Ni, apay nga gimimpake ka, Froilan. Umanaw ako niti dayto balay. Agsinatan may ta. Makauma ti kasto abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam day ta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka, Froilan? Sana mabalin na panawan na kami iti anak ta. Nang runa kat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikantapay man iti space ti bagbagita, may ta. Dakal mo't gam ti balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga ngay. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang king ka. Wana, agayan ayat tabutan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay akasta tila nga may ta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging ga ita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi.
Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang panaw na kada kayaw. Planok tagtrabaho iti sa balya lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamo iti apo ko yo. Awan sa bali apang ibili na kita anak mi, no saan ada kayo. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok, apay, adarikrik na Anyat oras, Lola. Alas 3 na iti malam, apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awid suna. Napanan na. Ay, kwa apok, hansamot ten awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw, tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko. Anyat kayat mo merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga tanong mapantalangan gumatang iti ice cream di ta tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launay ti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakil ti namnama amaawat ka. Takaskan ka, ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam? Wen, naurnong kano ti murenda. Isong agpalabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta ket ti kayat ko ken kapok. Nagagat ka unay. Wen atap numalpas dagos. Awan matlaeng kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kantap no dagos sa malpas taramidan ta. Awid ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok, agawid tumatlaeng. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak matakaduam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaeng, asapay kumata na saya at ikasasaad da na ng kantatang mau. No sa di naman tayan da ita. Kaano ngay awid da, Lola? Addan tulat ta, apok. Jak lamaw no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumatlaeng. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat ngay datdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayatan ka matunay, Jimmy. Wan gayam, tapnosan ka magastusan ni ti abang. Agnaid kalangan ijibalay. Ay, nakababain matkan ka, Kan amangan no adamay mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kan maysa, awan pagpainam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, no madamdama, taalain ta dagiti napatagagamit mo. O sige, sikati makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabahon nito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusem, Maita. Hello, Maita, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Ay, kun nasaya at latamot, Si Kangay, nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Ay nakailiw na kayon ta anak yaw.
Nakayulatan ti makamukan ko nanang. Anjak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isong agtong palaki ti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid dak. No kasta, at damutan sa bali ka relasyon mo dita. Nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan tagsapul iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng pay nga adayo nga miso. Ay na anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay, sige tani, agluto ak pa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lula. Nasayaat ka no ti kasasaad na apok. No may papanmat iti panagawid na. Diyak pa'y masiguradaw no kaanaw. Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko. Saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanya datatang ko. Bayagan jaksuda kita. Awanan patag ko kanyada, Lola. Ay, saan? Patpat ganda ka dagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalom a kwintas, Jimmy. Paano nanyaman na? Ahon gaya. Planok tagbakasyon niya abroad intun sumaruno a bulan. Dua tangag bakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo iti Palawan Ita, out of country tamanan? Okay lang. Amumat. Sana parekot ti kwarta kanya. Sino nga ro ti kadwata? Mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sana. Dua talang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo Tapno di da ibaga mamirmirahaw takijay. Sige, usarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mati chay. Huwag ka di. Di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga roda po. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo kabailan. Naimbangal daw yun. Kumusta kayon? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, nana. Nakabakasyon naklaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, nana. Ay, nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, nana. Pasensyakan dito'y balay may, ma'am. Daan una yun. Marmarga ay pa yan, Kan narukupon ti kayo adiding na. Ay, kapila ang ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, nana. Awan problema iti dayt na. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukom ngagnanaid ito, Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ayon dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukok. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, nana? Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apukok, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yanrolan tayo iti apo ko yo. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo.
Tulungan na kami iti apukok, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, adidak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yulatan. Misyon ko nga minti tumulong kadagiti deserving a matulungan. Akas kumakada kayo. Ay na, ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apok. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, Lola? Wen, kan saan ton nga agtad-tad ti balay ta. Wow! Pintasan balay ta, Lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda iti materyales. Mabalinan amarugyan ti renovation, nana. Agyaman naklaunay basan. Kinadapay good news ko kada kayo, nana. Yenrol tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam unaan tayo pa'y apatarimaan to'y balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos sa mangtulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinaimbag mo kada kami iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balay ta. Pintasan balaytan. Ay na. Apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan kanumot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay kanumatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam kanu nadag sa nasakit na. Kat nataningan kanu gayam tibiyagnan. Iso apim mo sa yan dyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman. Kaasimat. Wen nga rod. Iso gayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo ang marigrigat. Tao madanimot gayaman ti apit na. Anay ko. Apay kang tungpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka itipain. Kano pa'y aluklukwanak. Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikogam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam amuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti sangwanak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Sikatay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tadyak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka ti amalay tinasaya at asaritaan da ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadang ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lola. Aramidam kit di ti ipaparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lola. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kastamat laang imbaga maistrak, Lola. Laingak kano. Nagsaya atan. Sigurado maragsakan to dagiti dadakkel mo. No maamuanda nga gisi eskwela kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak nga rudan? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya kakadi?
Apay pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo aramidin ti kastoy kanyak. Awanan mariknak a panagayat para ken ka. Apay akastamot ti bagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Imbagmantam mom. Bumakat ka ngaminan, Mayta. Isarugyamon taging bakit ta pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim kanyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko, anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmatan ni Jimmy iji palay na. Kunaklano agnanayo na nanapintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan madkayam. Awan laban ko kankwana. Tasaan kami ang nagkasar. Iso ang maramid na lata ti kay kayat na. Mayta, anya tar aramidem iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat kayam. Kwa, dito ti pagtrabaho kita. Si kangay? Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Kwa, ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas si trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Mayta. Nagsina kaming kinirlinda. Nailaw anak kami ni Tibabaw na. Kat nasikugak. Saan kung nailimod kan ka? Tapno ang mumti amin. No kasta? Anda na si Kugam? Wen. Ngam nailaw anak lang. Tanabartek kami adwa. Diyak matan amo no sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko asikog na. Ngam saan ko na nakita pa eh. Ay, oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti adayo nga ubing ngam siyak. Narigat na sitwasyon ko ita. Diyak mo. Nukasano amang rugi akmanen. Ay, ti anak ta nga ta. Kumusta mat nga tan? Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Intakitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo manday tayan ti barbarya. Tawan pagbaryak. Nay, adra tao apok. Siya kun lukatri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ala! Nanang kantatang! Ada kayo? Ala! Ay na, kailiw da ka una yan, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasayaat mo tanagawid kayon. Maragsakan na para itapukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw akailiw na kayo unayan. Ang man yan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran, uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. Kat nagbabaw yung mindag iti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung mutan ti balay yo. Wain tada na ayatan ng tulong kada kami. Nasyan kada kami, tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat, tapim mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ta apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kadkwana.
nga mawan mabalin ko, tabumakutak matan. Jakon masikaso ti apukok. Isu sige, palubusan kayo nga agnaed dito balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo anaimbag ti anak yo. Amoyo magti kasasaad na. Agpakpakaasyak kada kayo. Di yo kuman naramidan ti naramid yo iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa nawa anak ton. Di yo kumabaybayan ni Regina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo ka ni Regina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyaw. Da kayo ti numero 1 amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak at kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Hello, Manang Ursula! Hello, Cindy. Kumusta kayo na ading ko? Nasaya at latamad, Manang. Ay, nakailiw da kan. Kumusta kan ngay? Okay, ak dito, hoy. Da kayo. Kumusta kayo matan? Dananang kan tatangay. Kumusta da matan? Okay kami amin, Manang. Dananang kan tatang, kasi niya po Diyos, nasalunat ka na pigsada lat tamat. Ay, gayam. Agyaman kami iti impawit mo a cellphone mi. At dan pang kuntakan mi kan ka. Wan, Cindy. Uray siya. Kagat-gatang ko lang iti cellphone ko. Nagigidan ti pananggatang ko iti cellphone tayo. Kasta ka di, Manang? Wala din ko. Oray kasano, maup-up tinakaro nga iliw ko kada kayo. Babaan iti cellphone. Wan nga ron. Kaya't nakakano ang makasarita ni Nanang. O sige, itad mo kan ko na ti cellphone, Cindy. Mabit lang nga ron. Kahit kaano ka na nga agawid ni Ursula ba kahit? Inton umay pa'y laatawon Mabayag pa ay gardaw. May sakit kagudwa pa'y atawon ti urayan tayaw. Ay, sayang. Jak nakasarita dyan nakta bakit? Naladaw ti isasangput ka. Sana balay lakay. Taumawag to kanumanan no adawayana. Ipapas mo to ti makisarita kan kwa na. Oh, adto yung tigat-gatanga, Manong. Agyaman na ka. At iti bayad ko. Siyakgam ni Diego, ading. Anya ngay matinagan mo? Cindy, Manong. Nice meeting you, Cindy. Aywan, gayam ko ni Manang mga Ursula. Ha? Kasta ka di? Wen, nagam-am mo kami idin ka ni Manang mo iti may sa kasaran. Diya ka mo malagip nakpay. Damag ko, nga da ka nugaman iti abroad ti kapsat mo. Ay, wen, Manong. Medyo nabayag mo ni Jay Taiwan ni Manang ko. Nasurukan nga upatatawan na ijay. Kasta? Isumot la pimintasan ti balayo, ading. Kinada pa yan istoryo. Ni Manang ko amin tinaggastos iti dayta, Manong. Talaga nasing pa ni Manang mo, niya? Ay, pakikumustahan to man. Ibagam akailiw ko na makita kan makasarita. Mabali na maala ti numero ti cellphone na? Ay, kwa. Sige, itad kunto. Ngam damagag pa'y kan kwa naan anyat makunana. Pagduaduan na ka di? Ang mala, maamatan ka. Sige, siya kung ti mangibati iti numero ti cellphone ko. Itad mong tulakan kwa nan, ha? Bumulod ak man iti ballpen kan papel mo, ading. Ta isurat ko ti numero ti cellphone ko. Diego? Kaslawan malagip ko nga agnagan iti kasna, Cindy. Kabagyan ka no ti kaadalam iti high school, Manang. Nagkita kayong matkanon iti may sa akasaran. Kasla sigud mat nga kursunada kan ka. Sino ti kabagyan na akaadala?
Ningay manong Rolando, kabagyan na kano. Kasarsa ni Mang Rolando, hindi nagkita kayo? Malagip kon. Wen, isulakit di day tadi kanayon amang isala kanyak idi. Nalipatak lang amin tinagan na. Nukas na, adda di ta lugar tayo day di tao. Wen manang, nagbakasyon kano iti balay da Mang Rolando. Kasnaya. Wen, malagip ko ni Diego. Dimot na taer day ta lalaki. Wen manang. O anya, itid ko ka diti numeron gan kwa na? Dimot ko nang nga imbati na tinomero ti cellphone na kan ka. Wen manang, tawan ka no ngamin FB account na. Sige, itad mo lang ang tinomero na, tasyak ti mangawag kan kwa na. Tanakababain, ang mga numagastusan iti load no isukit din ti mangawag kanya. Awag ako ni Diego. Jesus, kaslaag nervyosak ang makisarita kan kwa na. Anya nga tati kaya't asawan na ito arit na. Hello? Sino da ito'y? Hello? Diego, ni Ursula da ito Malagip nakpay? Ursula, kabsat ni Cindy? Wan, kumusta ka ngay? Ay na, agyaman na, takinuntak na balangin. Among ka niya si Uurayak, itiyaawag mo kanyak. Ha? Okay at lang. Sige, kumusta kan? Kailiw ka, Ursula. Ha? No pa'y natagaptan ti panagdaton ko kumakin ka idi. Maituloy ko itan, Ursula. Ay-ayatan ka unay-unay. Ha? Nagpaspas kang Diego? Saanin nga uso ita, ti agpatay-patay. Winutok ma'am. Tama nga numauna na pa'y. Talaga ka di ngawan pa'y nobyo, ngaging ka ita, Ursula? Awan pa, Diego. Sika amangan mo't no adudan nga agiinagaw kan ka. Adamat sumagmama, no? Awan uray may sa nakaawisan ti riknak. Tas sikat isapsap ulan ti mata, Ursula. Kahit agyamanak, tadi ka pa'y gayam na kiasawa. Ay-ayatan ka, Ursula. Diego. Please, no dariknam kanya. Aklunan akon. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Tadi tantumid lang ti tulong ta. Di ka kuman nagpakpakipot. Sa bahalitan ti panawan. Pangasim, Ursula. Ibagam ti marikriknam. Di nakadipay ikan itigundaway ko ang mga miris itiriknak, Diego. Pasensya ka na. Siyak nga mintay tao. Asa na makaururay. Isuan no adariknam kanyak. Ibagam kumadagusan. Tapno maplano tan ti rumbang para kadata, Ursula. Ti masakbayan ti buklan ta a pamilya ta. Kwa. Nangay, ay-ayatan na ka di wanusan. Ibagam tapno amok ti raramidek. Ada ka di mo't larit ng kanyak. Tano siya, idi pa'y lang nga inayat ka, Ursula. Sigalang ti babae nga inayat ko. Ay, di ako nagpakipot pa, Diego. I love you too. Ay no, nakaragragsa ka. Agyaman ako, Ursula. I love you. I love you more, Diego. Agawid din di anak ta inton umay alawas, gardaw. Kasta aya. Sa ita lang ay bagamait. Kasano tayo makasapul adagos nga, iti arkilaan tayo apang sukon ken kuana. Ay na, itay laeng ay bagana. Kan saan tayo kanon asukunan iti airport? Anya, ay apay kanaw. Kuna na ma't nga damang sukon kan kuana. Asinaw? Diyak mo Di na mo't imbaga, lakay. Hotel mo to'y imayan ta, Diego. Wen, saan ta pa'y nga gawin? Tamo ka na banog ka. Iso nga umiyan ta dito'y hotel. Oray may sala arabi. Diego. Ay-ayatan na ka di, Ursula. Kanayon mo nga ibagaday ta iti cellphone tunggal agsarita ta. Iso nga pa nagkamita kanyak day ta. Iso nga pangasim
Tadi pagkadkadan iti kayat ko mapasamak. Ala ka, manang. Kasanon nga nagsikok ka. Awan ti rumbang apagdanagak ading ko. Taamok nga ayaten nak ni Diego. Agkasar kaming tumatlaang. Saan pa'y lang ita? Taado pa'y tinaskan ayornungan mi. Para itibuklan mi a pamilya mi. Manang, talaga ka di animang Diego ti lalaki a pakiasawaam? Saan ko abas ta irok matibagikan ko na? No jak ay ayatan Cindy. Nalaos ti panang ipatag ko ken ko na. Nalablabas pa'y ngam iti mismo abagik. Ha? Iso anak karagragsakak, Cindy. Ngamin, ni Diego ti lalaki nga inararapaap ko. Ama katakunay-nay ko aginggat maudi nga angas ko. Ni Diego laang, Cindy. May nga road, kaya bumakimete na balas ang yanak mo. Palugod naman o kaya't nanti makiasawa. Tidakas na. Inted nahan jay saan kumapay arumbang nga irukmana. Kat di da pa'y mat nagkalaysa. Ay, awan maramidan tayo Ta saanay na maisubli ti kinasinaw ni Ursula. Kaya naman nga tanati makiasawa. Kaano nga rod nga iti panagkasarta. Maisa pa ko mga rod tapno awan ti pagdandanagan tayo lakay. Isuda ti agdesisyon iti dayta. Taddan na kumdang agpadpada. Noon niya ti pagsaritaan di iso ti masurot. Ang imbayam, da kamatek to dayta ken kuana, into nagsarita kamay. No, anyat makunana. Di kay madanagan, tatang. Tagkasar kaming to kini Diego iti sumaruno a panagawid ko. No kasta nagsaritaan yung ti maipapan iti kasaryaw. Wen, tatang. Iso adi kay madanagan. Sumarunon tonday takasar. Tagur nung kami pay. Adapay ngamin plano mi kini Diego, tatang. Para itinapintas ang masakbayan ti buklan mi a pamilya. Imbawag ka din ni Ursula, anak ka. Saan pa'y nga rod, nanang? Manipod nagsubli jabron, saan moten nga'y mawawag? Apay nga ta. Makumikom nga ta. Tadi naman lamasango ti mangawag ka datayaw. Tsaka mo, nanang. Di pa'y agpaw-paw iten iti kwarta. Saan kumutkit di nga obligaan nga agpaw iti kwarta? Tadamat to'y istur tayo apagtataudan ti pagbiag tayo. Ken adda basit mapaspasadaan jay amam iti tricycle. Mas daawak laeng anak ko. Ta saan met asigod akas jay. Nanang, Ang mala, di tay agpanunot iti dakas. Basta panunutan tayo latan ama kumikom jay kapsat mo. Iso adi na tay masango nga awagan. No kasta, rugyamon tagi patakder iti balayta, Diego. Uy, Ursula, honey. Narugyak pa yan, Nalpasan ti postay na. Ay, nagastos gayam tagi patakder, di balay, honey. Talaga kasta. Sana bale, tamain-inot to amalpas dayta. Agipaw itak iti binulan, Diego, honey. Wala. Apag isunto no sumangpet ka, agkasartan tumutan. Kahit kalpasan ti kasarta, adan adagos pag naidan tabalay. Wen, Diego. Nasaya at napanunot mo dayta. Balay ti unaan ta. Taday ta ti may sa akapatgan kadagiti agasawa. Wala. Dakila balay ito ipatpatakder ko. Kain plano kumapay ti gumatang iti tricycle. Tapno adamot ipasada. Mababay na kan. Siksi ka lang, tegay kayo. Si kakit di ang tao. Sige, bayam. Tanumalpas ti balay. Isarunuta ti tricycle apagpasadam. Tapno adamot pa ka kumikumam dita, Diego. Di mo mat ngamin kayat ti umay dito abroad. Tatulungan ka kuman. Ay na, nasaysaya to dito yakon Pilipinas. Tapno damang kita dito'y balay tanto. Narigat ano panawan ta adwa. Wen matkit di Sige, noan niya ti kayat mo, iso ti matungpal.
Basta agsingsingpet ka, ha? Anya, ada nobyo ni Manang mo kunamsin day. Wen tatang, nabayagan na. Asinungay, amumi ka day kanina nang yaw. Di ngay kanayon nga agbakasyon ije balay damang Rolando. Di kabagyan na. Day jay. Na, kasanuda nagayan ayat ngay. Naging naramda babaon ti cellphone, tatang. Anya, hanggang kasladya mo makitkitan day jay lalakay. Uri siyak nga ron. Nabayagan na saan nga imay dito eh. Isumutla sanan nga umawawag ni Manang mo tadan sa bali akain inawag na. Ay, wen nga ron Isuntayan ti atensyon kan oras na, tatang. Saanan ada tayo akapamilya na. Hello, honey. Agawid akmanan iti mabiit. Ha? Kaano nga honey? Into no may abulanan. Kastaya. Nay, kunak man di ka nagbakasyon ako na. Nagbaliw ti pangnadeng ko, Diego. Agawid ak. Takailiw kan amakita kan makadwa. Una, urayat ti panagawid mo. Sabdan nak to iti airport, ha? Well, basta umawag kan to, sakbay ti panagawid mo. Okay nga, Rod. Agyaman na ka ni. Awagak man na ni Diego. Tainton bigaten ti flight ko. Diyak ngamin makontak idi kan man. Barang makontak ko ikan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off matlat ta ti cellphone na. Apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Inton bigaten ti flight ko. Ni man sindi ti awagak. Isulaangan ti pagpasukunak no talaga adyak makontak ni Diego. Manang, kumusta kan? Ay, nakailiw ka una yan. Madanag-anak. Tadyak matan makontak ti cellphone ni Diego, Cindy. Ay, saan mo nga imay ije lugar tayo? Saanan nga agbakbakasyon ije balay dabang Rolando? Cindy, kuyugan nakman. Mapantay di balay damang Rolando. Inak agdamag kan kwa na may papankin ni Diego. Mapanak ije lugar da Diego, tatang. Tainak kita ang nobyo. Amom nga ro ti pang sapulam kan kuana? Wan tatang, intad ni Rolando ti address na. Iso asurutak ije lugar da. Magpakuyog kan ka ni Sinday tapno da kadwa manakaw. Dua kayo mapaan. Ninanong dyan ko ti sapsapulan nyo, ha? Ay na, kino na baya ka nakabalod? Ha? Nakabalot? Kunang? Apay ang nakabalod. Ay, kuha, jakay tagsao. Ingkay lata kitaan na ninyo pagbaludan, mga sis. Ta iso amis mo ti kasarita yung, ha? Ursula, agyaman tayo, may ka. Pasensya kan. Diya ko na ipakaamo ti napasama kanya. Tabawal ti cellphone dito eh. Diego, nagkutong kamaten. Kananyat na pasamak. Apay anabalod kamaten. Kababay nga ibaga. Ibagak tayo pa iso. Tamaam mo ang tumot lang tinaramit ko. Naidarumak. Tatalo ang minor di edad ababay ti. Nagaraw ko. Ket masikog dagiti dua. Anya? Pinagigiddan ko dagiti talo ababay ti biyag ko. Ket pasig ang minor di edad da. Iso ngayon darumdak dagiti dadakkel da. Pakawanan na ko ma, Ursula. Anya? Kasanon ti balay nga ipatpatakder mo? Awan day jay. Palso dagiti bagbagak idikan ka. Awan tim patakder ko abalay. Ken awan apulos ti urnong ko. Tanapan amin kadagiti nagbalin na nobiyak. Anya? Awanan kay di ba yung Diego? Nagbambanugak day di akwarta. Inuwalwaldas mo lang. Pakawalan nak. Ikarik, agbalbaliw ako na.
Pakawanin na ko, ma. Pangasim. Sikapay lang ti ayatak aging gaita. Ulbod! Pinagtalkan ka, Diego. Inrukmak ti amin ko kan ka. Ita, kastoy lang ti pagsubad mo iti kinapudno ti panangipatag ko kan ka. Pakawanan na ko, Ursula. Ikaring ang balbaliwak. Basta ikanak pa iti may sagundaway. Sorry. Awanan, Diego. Ladingitan. Ngam pinukaw mon anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Sorry. Ngam di kan kaya. Nagsakit. Diyak pulos ni namnamang aglapamak iti kastoy ita. Napasakitan iti husto agapuanan ti tao nga inayat ko iti napudlo. Ay, ala, awat mo tigasat mo iti dayjay alalaki, anak ko. Ubing ka pa'y. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam iso. Pati ti kwarta nga nagbambannog awan nagmamaayan na. Ala, isunan manang. Masukatan tumutlaan. Masukatan iti adado. Amom to numaminsan. Di ka basta agtalaklatan iti saan mo nga mamuunay at tao. Wan, kamaligday na aling ko. Nagtalaga kadagos kan ko na. Kat pakawanan da ko ma. Ngamin, manipod dimtang ni Diego iti biyak ko. Awanan oras ko kada kayo a pamilya. Isa pakawanan da ko ma. Ipatpatag kayo aga pamilya. Ay, patpatagda ka mo't anak ka. Mala, ag-move on ka, wan. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at maho. Patsyak ang masarakan to ti lalaki a parakan ka. Ken masukatan to tinapukaw a kwarta.